Adofo ye mamu nyina akwa basron konkra e de ba eye Adom TV so anjumedi etu ni din Otan Nni Aduro se ne munnim no efie da bia Awurade yan Adom no hunu ye mmobọ a ye tena ase na kyese ye de eye enkomo biara ewo eye sini no yikyere na yahwe no ne de atoto ya brabo ho na kyese yahwe ne betimi aboa ye me de atoto ya namon e wa brabo na ye abu no enti ye sini keke ne yahwe yehwe FM adesuade said be ya ebe enrich in lives nti se wie abeka me ho a ene me mo akwa ba o baby a wo bia na ansana said me ye medwuma yi ye beko ye nima ye bibia na se de aseda piesie e ma wo bo ade nyankopon wo soro ne asase yefo ade nyinara so tumfo wanwan ni sentim wo se ade ye no kwarefo ane e yo no ne dom ne na humobro ene ne ariye mu hye enti na dem ne mienu ya san di ahye yo enye ya ho oden enye ya no ate enye ya ho ofenye esika bi enye ejapade bi nye hwe anope na me kan 1 Corinthians wo say ne ewiase ye bu no ade papa bi na Awurade nso ye na ni so nkwasi asem kra so wati ase enti no wo wiase na Nyame adom wa enhwahwa ho de bia faseda ma Awurade esanse nye wo no a enka ba bia wo gina nka wo nyina ho na ya na ya ye nipa ye wie free ye ho eno nti ne wo ye Nyankopon preko pa odo ahye ne mahu mo bra hye ne ma no ya na esan ko n'ani ma no de ache yen enti papa ya da wase o ya da wase no banbo no hwe so pa ewie nso de ache yen dia ene na ye nyina ye bomu aka ne sei ayeyi enka udinda ne ewie ne senya ya da Awurade ase ewie me wo me baba ma wodifo doctor prophet ba ko ne yeden oh ba ko bi ka ho anano dia maninka dem yo any wodifo prophet or a doctor ba ko do so ma me nka nti no me nka ai ya papa Dr. Eliphas Ankra Kutsin woda House of Prophecy asori kuo no ano e won krankrodua mu ha yara eno nti no se wo hwe yen a no ni se ene abenfo na yedi ahia na yedi ahia so na hye se ma nso na abenfo wo mu hwiye ma no me ma no ni nua ma no abenfo wo mu dodo eno nti no se ahia se yen na ya fa wo no amataye ho a enye na wie Nyankopon kyen ade yenye maame odifo ba papa bi ane prophetess Agnesia Boa ye maame no ye panimu kwankyerefo a woda Kingdom of Heaven Generation Ministries ano e wo Tantra Hill yada Golden Door mama pacho akwaba ya enua na what to say Nyame adom na so Yesu adom o Yesu ase Eradi bebre no aya ma ye amen tene so ye hia na me ho ase amen ene wo so edi ahia edede sa na me so ye me de se na ye hia ane ene me de pa ede Eradi ase dimpenfo bi o ba bia me da ye me sa akoda ho bi Eradi Nyame na ye na asori te se pacho Nyame adom eye boko asori boko Eradi ye adwuma Eradi man nsa so awie mri awie mri Nyame fa ye so je Nyame ma ma yira na Eradi be fa ye so a kire mo no manya enkwagye ampa ye kire me anya enkwagye na ye maame aka ne sey ne ne de sini no mu so nsem ni bi ebeto abontene na yahwe se tore bia ya na wo bitimi ka se wo ye me ade wan hwa mekun te se kunu no ne ayirim ne bia wo no mte bibi kakra na mebon na bibi kakra na mekun na bibi kakra me ye o sei akoba ne saa wona ye bon trani no ade ne sese wo ye enu ye baako ena fe de na ma obi mpo betimi anya adwen bi se wo kokun obi e de ama obi kese obi timi fa na adwen se ana obi timi ka che obi se o koyi eye David fi ho mame no ama osika de ne oma no ne be ma sa adwen ni mpo aye den aba obi tiri mu ena fe obo na ni nya asem a
Ojina ho so, ya wasem wo, untimi nya me hwe. Untimi nya hwe. Emesiri keke. Sakasa ne yepeka. Na ya na ensunsanso bi di akira na. Eno so ye behwe eno. De fei, ya behwe wo no ma mo twetwi nipa. Obu o twetwi nipa pa. Obu nipa bonfia. Chese ohu nipa ofo se wo ni nipa wo ye de e chenso. Una wugina ho de enye utipen wa fe kura no ba bi biara. Na omoma na betri so wo so. Na otietia wanim safo no eya wo ha obitime ba won so ana. Ni nyina ye nkomo a ewie ebedi. Na ye maame enene ne de di kan di na chese. Ya fa ye ni san wo ho so. Ya run shadow. Ya run shadow. Yo. Mama. Papa. Yan hwe. Se ka se amekan ye se. Obu anane ya de so oja wa se wuntimi nya me hwe. Na watwi afa so no ko no afa ntra sa na ko. Eya esansam kan ye no. Anaso obi ka se wuntimi nya me hwe a onko danye na ho me ma nani enkum anaso se enioma bi betimi adi akiraba. Epacho yo me da se. Kakra meka ne se bibisa no se obi ka eyade etu. Ada se nipa no wo bibi eta na chi. Nti wo nipa na wo ka za asem kire no nim se ade na eta na chi no. Sa ade na wo de no ho ato no ho so no ebi gina ho ma me ye Kristofo nti ebetuma ba se oye mpaibofo. Oye jidini. Onim se nyame be no. Nti sabe onyame tamechi so do very man yehu okoma menti sa nti nyame ta na chi. Enti onim se wo ka bibi kire na ono onsuro. Onim se sa wo ka bibi sa obetimi abompa ya break sa ade no. Ena obi wo so a ofri se ono so wo godfather bi ono so eye nyankoma de bi ma no. Enti wo ka bibi sa ono onsuro. Enti sa nipa na omo ka bibi sa no se mimi ye didi ni de mi wo Kristo enti wo ka sa asem no kire ma me ka se wuntimi nya me hwe. Esan se Kristo tia. Kristo tia se Kristo timi mu na wakoma me da bia. Na wakwan so ye Nni Aduro. Enti wo ka bibi a mimi nsuro. Meti me aka cho se ade na wo ka mimi nsuro wo ho. Emi gidi se me pie ma no na me bompa ya. Me nyankopon be kasa ma mti de wo ka na emmo mi hu. Anokware. Impa cho sa. Sofo. Ma de odi ato ho no. Kristo ni oye Kristo wo gidi ma pa wa Awurade mu se. De waka no no gina so ka se wuntime nya no hwe san se. Na brabo eye tene ni abrabo na se wabrabo nye tene ni abrabo na oye Kristo ni no obi ka sa akire wa ese otimi ka se Nyankopon de bo machi dom nti no wontimi nya me hwe ye da etiefo ene ahwefo nyina ase ene omo ewo online a omo hwe nyame enhira wo nyina maame obi mfiti prekope embe kan kire obi se meye wo sei ana meye wo sei that means enfumuso bi ayere aba baby before be catch say twen na abi hu ana ade obetie free nchen no na enfumuso bi ayere aba baby na se enfumuso ba baby a nyame asem ekire se wonu obi mpo ekwa asem dibia na se mudu kwan so mumma asomdwie emra na bebre no aya na said ye ma kan obi o na ho ato bibi so but dadie bi etwa dadie bi anokware dadie bi twa dadie bi membo obi edin but anyum toni bi tena Ghana ha ema owuye de ko share konfo bi me enye tisem ba konfo ne frame me ne konfo ne so nya problem e wo ne ba bi ho ana frame aso ka kire se me kun aso mesi no sa na me kun obekun won so afi akwa ka de me Bible school me na ma konfo ne free radio so me sre de sa oba ya ma fafo ma frɛ no na minya wuyo meti as me twen enti ansa obetimi catch obi say ana odi ho akoto bi so no make sure say all right standard because Bible say no me a eni nyina so no enya dwuma enyina but say wo yo ho say me bom paye me mo atu so mpaye siensi mpaye me ba wo wia na wakoye de enye na wo try say wo don paye bon e defend dia wo di agro asembeto Udi agra asambeto ensin ye ka na wie ne se ye nyinara ye nye den ye sra Awurade no nsesan yakoma ene ya dwen ye ntimi meye de so no Awurade ani enye de ye pe o ye pe de owu o ti ne ye betimi aya Awurade betimi aya boa yen
se abeje na di na ya nante na kwan mu na ya sre ne moa odomfo nyankopon so hu ye mobo eno ene ebetimi aye na yetimi di asesa ya kwan ene ntimi akọ ba bia bi twa me ho ketewe bi ewie ne maame prophetess Agresia o say Agresia Auntie Agi Bachan prophetess Agi yes ane na ye ne no edi ahia ne ye papa eye prophet doctor ba kun makashim Eliphas Ankra Kutin ye basisi a na abeto aye nkomo twetwe no so adofo ye mamu nyina akwa babio ediba Adom TV so Otan Nni Aduro ane chatroom ha de wie wo hwe yen na ewiase na ye duro mu sese na mu ehu eya metu nipa bi foto mo frɛ ne bi fo a de ya na me kan ne se onipa bia wonam ho a mo ani nye den enna ho ennante basabasa enidi basabasa enunum basabasa hu nipa wo ne wo num nam no na hia wo mu na hwɛ se nipa na ne nam no bɛboa wa brabo a because ne nipa ye hu so much so say woni wo sire ne kura ne wo mia ho na Bible asem bia nso ye no kure onipa efiefo na oye ne den etanfo kese enti onipa ye na masase say pamre in this dispensation you always have to be very vigilant one you vigilant na je ho fa brabo no biara ni nipa nante biara edidi bri aduanu basa ne nam obehu de ye wo mpe te mesremo ahwefo mpanifo no nto mo manefo mayen na se ne be ya ya brabo na de yen koye mpanifie so no enunyam hye bebe mu amawurate na me pese akohwe video we sei obi a wo pe wo bi na nipa ne mpewo na nipa ne pe wo bi foforo the sent no de aduro etu aduane mama na di na chese wawu esan se wa mpewo no akope obi foforo wa na kire mo sa anya biara wodo e by force wodo ho so for wodo e by force sometimes tore be by force wo anya pa cho gina ho a nya nkohwe mra ye ba ne ntia sometimes no obechi na mama so aye den man so ne dia to afo me nkohwe esi ne mra o me hwe mra sisi a adofo ye nyina de ani hunu yo ye nyina mu de asie so de awuduro egu ni nua ba no aduane mu edian wodo a mama on say make no so for mama no secret of you sometimes e get me oni ayeku against you enti ne etia sometimes no kan ye etia sa na ye de ato ye etia o so for ma on say eba odo asema ye namafo ne ene emrant wa na yesi so no ye yasomode anope na me ma me di nkomo bi o se oba o pe ade sresre no sabi ye ne dakwa eno kure obi o ho a be ma nyu ya danfo signals a esho nyina so pew oso we yiwani ana wo di nsem skadi mepewei na wo dan no o man bills na che se wo ba ne de onum se wo mpe no ana be ma no kra so on kan kire so pew but his actions ni you all ye na e ti say e nam pe kwan so enti is either so that nyoma na wo de ma me no e ope kwan so ana se e akomu na afriba e say e ko wi akire na se ko base because sister me pew now we yes a derby that derby dia ese be fa kwan bi so once na me ben ai I just me kan ye no na ese be fa kwan bi so na mitimi e ma me saka de me pe enti ho na ma odo no by force because we waji me sika by force so odo me young boy bi wo anopa we yi ni ti enyum we yi ni ti we yi ni 6 packs girl yi the all children nyina no they are seen me say opel mama Macho. Just so for some no I said the media tools me nyin to mu papa se wo ya baba wa na se obi mpewo a mama e de na sese wo ye se obi mpewo a nya te se ba force wo de no ho hyehye no me ba to ate se na so for ka no e na nipa no nya te se nya odo e na wo de do se nipa no de so for ka no bi na me ka bi ato se obi chewade wo chewade na wo se nipa no chewade pe no opewa ese wotimi ka che se yo be ma na yo ba wotimi ka che se abrante die se na wo de ade bi me hu se wo pe se
Wodi like bi bre me wo de me ye be ma na so wo pese o ma me wo pese oba no be wo oba no be se me pe me mpe me hu kwa no se de ade che ya wo de che me de ese bibi wo pasem sa enti wo ankasa no a wo de che wo no ese o timi ka se ade we me mpe enti so for se e bi a wo no ade che wa na se by force enti be force no de na se odo no nye odo no ye enhye bi a wo mpe na wo nya na yes and we actually so by force so so do me sa Emaba wa no mutie emrante no so mutie and emrante ni bia aba no on pagement on me fo na omo aye omo adwuma na bibi kakra wo mu nsem no bra de ba wutie me emwa o fi sa kwan no so na sere urade ono a wode wodum nyina ma aye no sere no na omma obi omma wadwuma bi nye omma kwanto ba bi akwan ni bi mfa mawo na gya se odi ma me mpanimfo achi chesa wo be session na ma no na no so ne sika enya de papa Yesu on pesa mo esa pe mama Yesu ni ra ho Yesu on pesa enti mun yaisa na ma ya me show se ene na wa hia wo bi obu a wo hia wo bi a na wo twetwi nipa no just wo de nim ye fom obu nipa bonfia wo mu nipa baabi a wo gina no ofo se ni nyina so no wo na wo gina ho te se David say de wo men baabi a wo nti ofo obu o men nipa sesu no edi entina be ma wo bia yi sesu ban no anampo so bi wo sesu ban no mu a edi na wo ka kire no pa cho yo me da se sa suban no oba bi wo se be ma bi wa eso sakra na adwen ewi ase ye nu obi a wo ye pepepe da this is Kristo wo free say wo ene wa yefo no ye de a chen obi a ade be chiro bi de so be chen wo de anokware enti ayefo ho ye nya wie obi de be wasase so obi so be ye de wo wiem do be no wiem so be chen de o ye wo wiem no so be ko wiem e wo soro sa enti sa wo wi ase na wo se wo de ba bia wagina no wo no obi ntimi mel wo ye sabi obolo wo ye obi asabe ye nkan wasam wo ye sa nipa no na wo te sa abrabo na wo bɔ no enche enipa wo bu na bomfia na no oda fom no ade enche na nkomra no asole na wo soso afu se wo ye ogboro na ye nkan wasam no na wo da fom enti do oda fom no abepagya wa na wo gina soro na sabe umbu no enti abrabo so obi bobi na otuban se no owoma eso sesa na adwen na sa abrabo wo bɔ a untimi nko wanim me patcho sa beba ma rev wo de kakra so no so because ye woni pa ne bebre wo ho a sebe wo mu nipa wo mu emu nipa fa nipa nye hwe ba se ne mama aka no ye nyina ye nye perfect ye nsere awurade no mo ayen na se wo sesu no a ye nyi ye hu free mu because onipa de wo nua ne nipa brothers and sisters ye no do ye hu sabe bia adwuma wo ye na wo no wonye emeti a me ye adwuma yi obi so baby ono so ye na adwuma pa enti me tia na nkyerɛ sɛ me adwuma me ye ne kyɛn obi di o da bi da obi die na o ye ne kyɛn me empen du ne adue no enti no ye bibia ye ma ye ni na ho ne na ye mfa nyamesɛm entoto ya brabo na ye bo no na emmoa ye sanse no na betimi ahyepu ye nya sare a na adofo mo hwe ma fade a me di si ha ya kyerɛ sɛ na me nya easy me kyɛn ogbo kwa ohima ahemfuna ameye ni pato ahemfuna mo wo bo mo hwe bi onam me fa me ohima because ohin master di wo ha master di wo TV so na ohwe ma ho siesie na ahwe ma fade a savido bonwire kentefo na won ma siesie me savido bonwire kente efo no ma siesie ne o ma siesie Adom FM ni TV presenters ni nyina papa Yankopon onhira wate se wasiesie ye na se opese wo ye engagement bi wedding bi bibia wo ye bia e de ani die ba na pese wo no be siesie ho ade frɛ wo no 0243 279 751 0243 279 751 and 0242
603-350 na wono muntimi emesiesie wo ho so video bon rekentefo won wo bibia ye de siesie ho e ma na ye fefefe ye da wo no mu ase so fofa kakra so de ma kan ye so na fe mi ni mi dwaketo e na enko ye ni se obi ti wiase na eye wo se wo chen obi a o dada ho obi an chen obi a sa so o sika obi woni hia so wa pomudin a obi so e wo ne yare ye ma me twa obi an chen obi a obi an chen obi an obi a obi woni hia ah wo sika na obi woni hia o wani je mo obi won na ho chire mu o da 10 bedroom me da 1 bedroom mu o dwen sa so anka e fine pa wo ewiase won e ya homaso e na kadensem ma twa de wo hia obi o wada wo woni obi o wada o etenten ai ene obi o tete ma go hia ka chire no etenten pa ana de o etia no o mu gina ho a on ni ti e wa chen de o etia no ba de o etia ne nsa wa chen de o etenten ayampa wo de o etia ne nsa wa chen de o nsa ne ba fo chen ba ko ne de ne wo so radwe e ya homaso na kadensem ye wu a say ye de ko hye private barrier private home ye de ho an be de daw wu a o ya den a ye be siu 6 feet na say kure nu 6 ye embamu 1000 years o ya den a wawu edu 6 no edu 6 bra na so o ma ye 3 ne 4 enti men ye wadwen se o twen obi o wiase obi enu obetimi a chen obi o because ebi obeka se madwuma na mde chen wo na de chen enu kura no bodam fokro na wo dikwa no ne hu nyama bibi of course bodam fokro na wo ne hu nyama bibi e ya homaso ana hu nipa afa ana se me chen we me fi kro we o fi kro si today ena ko school we o school na ide ena ko master ne kura o pension ena me ko ayi ena me ye seye ena me ko aha my master ne kura o pension na nye student eno ne o kan wi anu aka senti ne kura ne say the kura ne say brafom na wo soro eye ahwefo simo mu ni mo ma me say ne ejame ye ma de o say ya eya da bia meka say na mete o pa mi afa o pa mi so afa mi si gyina nche ma betwam eye simple no nipa bia wo ho na ka betimi ayi free ni partner ehia ka so say abribia babia be ko bia sumdue ebeba ena no na wo radio no so na me bisa say obi ho wura dan bi mu na wo pia omo maka wo dan mu na den no mo ka fa wo suban and the kafa. And then what they will call what you call. But there are some people still in the room, and what are they going to say about you? And then on the canfa. The on the canfa where Papa and I are money. I asked them, Sebe, walk or drink home. Nasa to maybe when ya. Faton Chen, Gani care syrup for one mother Roma, and a yes in Kunya, a year or 10 Nni Aduro Chatroom at the Bremo. Gani care syrup, I will hold the mamma and Mabawa. And penny forward do and penny fierce. Menopause near bar, near manners who soon have brimo. On our born son, why I see drying warm. And they say, oh, yeah, will buy a CSO hormonal system in Nara. A CSO, my old bassima. And to know what compare a year, Garnica syrup, he be taught. None of them, then CSO on the inside. The Pia Babonte will be any boss who when he was said yes. And only a kwan pese se ma no ye fa so nti ganike ebeboa mo afasa kwan so New East Chinese Hospital so eta yen achi pa wo se enumpemu yawo be kokora e mabio an New East Chinese Hospital on Chinese for eno amaba Ghana eno wo do wo techniques no aki pressure point no wo di sisi usisi na ye wo chiri bremu wo kotodwo wo kon wa chi na ye chese wa betiri no wa beti na se no ma beti ya me ya. Hey, minti me mama nsaso. Enso New East for e mama om de mpane bi sisi wo keke. Afa de na watwe ntami minti bio. Enti bo moden na hwehwe won akira kwan. Na wontimi muwa wo enyi unompem wo ya ho. Ni nyinara mfiri ho ma. Reflow pad and baby diapers. Reflow pad so wo ho de ma eye emaba wano. So me bri ma cotton 100% cotton. Enti di siesie wo ho a emma eye ohwiu bia megina wo ho emma enka bia ma wo ho tam bia wo gina mu oba papa bi se wonya eye reflow pad ni bia sa na siesie wo fa ena wo baby nso a eno ye reflow baby diapers no eno so boa emma ensansan wu nkwada no ho
emma tunumu kokko enye wo mo emma tomatoes enwu wo no mo ho chese abofra no wo de siesie no wotimi da somdwie wo be dwonso mpredu kura na de to ho enye so wet da enti bomode ada ne pe eye reflow for product bi eye won pad no na won baby diapers no na moa ensiesie wo emma wasomdwie nye den emra be fa kwanya so no machia eye me maame ama fabric for China House opposite Rollins Park you can lace your coach be cob the ma hey mama so ye de egu ho bebrebe na dwe so nya easy Easter ebe ene wie ya me no ka se wa chechire ba ko se emfa mere me ma ya me hira wate na ontre wadwuma mu emfa ma na se wo pe bibia de ko che soft mam se ma wo he ese me beje ma hwe me o hwe me ma fabric hwe me me ba be to bia be che ma me ba so na de chem se me famra me be bre no enti no was of ma me bia bomoden se Easter ye ebe ne ebri bia no yensa be ye ntientia wo won so wade chemu ne asofo ni nyina enti ma waso ye ho de obi ope bibia ko che the sofo ma me ne dofo bi the baby nasi bi ni nyina omomra ho number ne 0243 938 556 0243 938 556 Mrs. Sian ewie ichia mo pa ene adwumafo ni nyina fabric center fo ana omu gina wo mo na so papa ena wo hwe sebe me hona mudua yi a enya me amepe o Yehowa dom ena menya me maame ba ko no so ne nkunkua na woton ono no kokoto ni nkuna de sra sensansa na eguwo se eye wanim na atoto ma yes style bia kwa eye fast cosmetics odo betnas no we di nkomo apel history ye nam so ma sa de kuna begugu wanim ana we skin na yes ase nkumi no akofa srew ni nyina okeka kire na ono no wo eye kwan ofa so ema wunku a be correct sa wo how na abeto unipaduan de bia meka say your skin is the biggest living organ ye hunam no so for anambwa is the biggest living organ a unipe kura yen na esay pe a che say wo how abefie enti bomodi ada na free fast cosmetics na owo Spintex Road ha osan wo Wesley Gone and owo Tema Community 4 Chemu Secondary School wa enti me fast ismen kan che ofre no e wo 0244 736271 0244 736271 yaba studio bio ene David wa okọ Festus nso wa ha ena edenya Akins ye David na we afiu di ade wa amantam tina we afiu di beki wa ha ena me maya wombo machi dom na me producer director papa Sarah Opari Kunkum ono obo machi dom am di dwumadi ebremu ye light for me dom ase nana yaw PRO ono ye seti nana yaw nana yaw de me am tie me san fere no ono ye seti ne Master Israel mu nyina set for nyina medam ase light for MCR for na sound for nyina medam nyina se sabre bia me ba mo ka me ho de nyina ka bom edi dwumadie no edi bre ahwefo na maka ne sei mawie ye ba studio wo na ya betua ye nkomo etwetwe no so ye last one baako wo ma mpese ye hwe wo so oba bi wo ho a be ma kwose ne pa wo kyerɛkyerɛ no hosen o kyerɛkyerɛ no ena o kan o kyena ena o kyena ekin se bia to da ebia to eyo konheni ba mpa ekin se gina mani me bia to ne da ma no mama ma enti na wo nko na ya pese do sha ase wo ba beri ma be se wo pɛ na se be ma no wo pɛ no a ede na sese wo mpɛ no so a ede a west be na sese wo use ede ma beri ma no me masofo ma abremu ansa me patcho you on say kamidase kakra meka kire me man say suban hoi efri baby a ofri etitiye ye wo baby ye wo akwala bi a yetete no ofifi a wotimi ni nipa ekasa anokware obi oso ya ntete no
okasa wo nipa ni so tatantan de biara keke sa enti wo ba ma ba wanim se bia o mehu mepew enam se ntitiye ne yetitiye wagya no na etiti wunti ese uyi sa suban no kire oba ma o ma brantie misrew we die mitimi ne wontena na me in a nice way yes me bompa se obi so mla oba otisem na omla ne peno simple eso de yantiti no nam abonti no no ene esuban we kura no ma me nyi nkyerɛ o ma me nyi de yantiti no sa o hwe no so no ahwe no fo no ase wo o so ba ni mu etwe no atwi afa no so what is that sa nipa no ugu obusue ni ase si yetiti wa anka won kase nkyerɛ be ma kasa sa be ma na ogina wanim no fa ne se o papa yo oba na ogina wanim fa ne se o maame enti se wo yi obi tantan a wo maame na wotwi afa no so wo yi obi tantan o papa na wotwi afa no so di atete no e no ka asem pa anokware mama wasem ye me de ne yatete no e na wo ka asem papa firi n'anum obi so ane atete ne pa enso ne namfo boni nti na ne tete ye na ye den ate asensen bible say anyonko boni say wo brapa enti ni obi nam na hwe ni suma ne wo de se ne ya atete no na se ne ya atete wo na hwe no be corrupt wa na wa ye den na wa te ho afiri no ho mama sam ye de pa ya tete wa oni ye different so fo bremu ma se wo ye oba ana wo ye bema na obi silpe the dia me come bema they say this time a man be sipe na se o fo say unya sa nipa na enye atembie ebi enye kasafi oba ana bema be sa di bia no uni made ba ko nani me MBA onye civilized yentete no we are tin but onye civilized we are tin but onye civilized as no be tin obi oye uncoofed that is it very uncoofed me pel pacho me pel obo omia no ngasa o se de o kan o be hwe osoro abehwe ofom ansa na saffron so more skills na watwi afa so ba aya na ma udi ya pa emma na omonya 40 41 50 ai bi nware yen sa su ban we na mama ko wi ho ohia total otwa ho o se odugola se gol kwa omo ho fa nyefe no akwa obohia gawo yo galon mu no eno no obedi akire ai etubo se a wote wo no otwi mema di ye sofu asam no de me de pe na mpese me di we so ansana ya sori so obi so wo ho mama na be ma na be se ne to pe be ma no so oba bi wo ho a o pe be ma o se me kire me twa me na nya be 3-6 months ansana nya so ne kwada mpo o pene so ma pene so keke no eno so de ne be ko be another 6 months okay na go shia de on sa busa obi ne o so 6 months o ba na so menya bi o be ende oh so bia na be ma no so parinti o be hanging around oh hanging de a choice the hanging is choice me say a man na say e bi 40 41 42 e yes sa su ban na o mo dan de kire mema bi no because me train back wo boss me bompaye obua omompaye bia eso pe be ma no ope oba no enti de enti na si ukwan a wuntime mpene wa be se o ma so obso che se o se mane me ya sa ne hu se yo ba papa o mane me kakra me twini mu o twini mu sa de na ko he aye de kuro ben so obedu kuro bo no obi age mama e de na o de so se ope wo beri man na efe na betwetwene mu ye ho bibi na futo bi na de be ma kakra meto ye manofo no se ope beba na oka kire wa o de boade a pere so na akwese ya na mema bi eni ma bi so musu ba na ama ye ma no so aye so be fo so ye chief sa onya sin pere se obe so ye fo pa se o ye fo pa ye fo o se kodan pa no peuti no preso ntem be se ne ma e so wo ho o dada e wo ho wo dada na wo ho ba ka so ye chief o wo no twempna on na ku dada
Oh, na mo no twem. I say you wa wasam. I know you wa wasam. Oh, the boss di ade say edu gas o chew. I know na ma e kan say na ni say wo chew. But esan nipa bi su nti. So be kan o cheap dodo. My very pam. Na man be yes o cheap dodo. Be mo yes bia na ni mie. Be mo yes bia na ni mie. Be ma oba kitumo say o cheap no woni mie. Savido bon rekente. Savido bon rekente. Omo no masiesie mo fefe amete hey. One numbers no person ofre one my 0243 279 751 and 0242 603 350. Ofre wonu ma. The person we won year and say the man bia. Wo mo be mama. Ye sorry so. Yo. Fa wo number to dwa. Ipatro yo. Asa obi person no di nkomo akire ya. Ipatro yo. Etimi afre wo. Yo, mpatro meka kakra meka cheti fo se ewe mrem. Awurade ayi ene me kafo na odi ye adwuma. Ewa ye wo tantra he. Enti so obi hwe ye kire kwan ya onfa ka mesi wala pass. Odu la pass se onka so pe golden door car. Otena kan no onka njo so be si kef asole down. Ya asole down na asole down no. Enti so bi hwehwe ye kire kwa ya mebo no ma we na wanyela 0244 86 98 05 0244 86 98 05 Pacho no to be 0244 me patrai 0244 86 98 05 0244 86 9805. Me pacho sa. Na wa frema. Pacho. On ne edi nkomo wo. How bi a wo na mu. Ananso say futu bi a wo hia say wo de be ma no. Na odi amasofo. Ma. The beka cheti for na say ene e war night. War night e house of prophecy. Ye wo Kwashiman Center Maria Family and Friends Bus Stop. The morning school in Chenwa. My number is 0270 001 002 0270 001 002. Me ma Esther and Mama Doris. Ma Esther on Netherlands and Ma Doris awo obuase Adrian de. Nyame nhira mu nyina. 0270 001 002. Uhia odifu a, o de frame. Ya po ko bi betimi edi. Na ye mo mpa ye ma. Safo so uhia odifu a friend. Uhia odifu oba nso a friend mama. I say odifu be ma ne oba. Na ye sorry so de na me kan ne say. Ye nyina ye Nyankopɔn abɔde. Omo hu modden sɛ woni unya betimi atena e wa somdwe mu. Sebe. Obi ye wade na ye wo ya, e betimi aye wo ya. Enso twerɛsɛm no me ete sɛ me e mai abufu owi ankoto so. Eno nti no, na ekra onam de na watwe awie ni nyinara ahye Awurade nsa. So onhwe ye so. Omo ye ntena e wa somdwe mu. Bye bye.